Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Imanalla shamupashun, y Dios bendiciachun nishpami kunanpish kikinta acompañangapaj chayamuni, y Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka convidanimi yachangapaj, rimashka shimika aychayuq tukushkamanta. Dios kakuyashpami paypak churita kachashka paypak churimi ñuqata qishpichi Tayta Dios kakuyashpami paypak churita kachashka paypak churimi ñuqata qishpichi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi allimi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi allimi Dios pakuyay ñuqata millay kawsayta sakichi chaymantami kushikuyta charini Dios pakuyay ñuqata millay kawsayta sakichi chaymantami kushikuyta charini Dios pakuyay llamantami suma kawsayta charini wiñay kawsayta pishmari charini Dios pakuyay llamantami suma kawsayta charini wiñay kawsayta pishmari charini Dejamos pakanyukata kapushangami hawa pachapi paywan kushikusha Jesus kutishamos pakanyukata kapushangami hawa pachapi paywan kushikusha Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi allimi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi allimi Achkakutin ñukanchikka ima shamukuntaka mana yachaytukunchik mana rikuytukunchikchu. Shinapish yaya Dioska ñukanchiktaka paykiki llatik rikuytukurkami. Chaypaq randika payka Jesustami kay mundoman kacharka shuk runa shina tukushpa yayamanta ñukanchikman parlanaman riqsichinamun shamuchun. Chaytaka mana rikurkanichu. Chaymantaka Jesuska bautizarirkami. Shinapish bautizarinaka manachu nishanikun uku shungupi musuyashkata rikuchina shuktiqkunaman kanchaman. Chaytapish mana rikurkanchikchu. Jesucristopaq rurayka ñukanchikta mandana ñukanchikta kishpichinami karka. Shinapish payka shuk burritopi montashpami shamurka. Shinallatik hatun llakitami wañurka. Chaytapish mana rikurkanchikchu. Chaypaq washaka wañushkakunapaq chawpimantami kishpichi Jesucristoqa hatarirka. Chaytapish mana pi rikurkakunachu. Imatashik tukuy kayka yuyachishaninga yachachishaninga ñukanchikman kuyashka uyakuna. Chaypaq kaya Diospaq shimita paskashun San Juan 1:1 manta 18 kama kaytami nin ya Diospaq shimi. Tayta Dios imatapish manari ruraqpimi rimashka shutika ña tiyarkallataq. Payka Tayta Dioslawantaqmi karka. Chay rimashka shutika Diosllataqmi karka. Imatapish manari ruraqpimi payka Tayta Dioslawantaq karka. Tukuy imalla tiyaqtami
paywan tukushpa Tayta Dioska rurarka. Tukuy imalla rurashkatapish Tayta Dioska paylawantaqmi rurarka. Paymi kawsaytaka charirka. Chay kawsaymi tukuykunata achikyachik luz karka. Chay luzmi amsataka achikyachikun. Amsaka chay luztaka mana amsayachi tukurkachu. Shuk runami tiyarka. Payka Tayta Dios kachashka Juan shutimi karka. Achikyachik luzta paymanta tukuykuna krichunmi. Payka achikyachik luzta willak shamurka. Juanka mana payllatachu luz karka. Payka luzta willachunllami kachashka karka. Tukuykunata achikyachik luztaka ñami kay pachaman chayamukurka. Kay pachataka Tayta Diosmi rimashka shutiwan tukushpa rurarka. Pay kay pachapi kakpika pay rurashka kashpapish kay pachapi kawsaqkunaka paytaka pikashkata mana riqsirkakunachu. Payka paypaq kaqkunapaqmanmi shamurka. Paykunaka paytaka mana chaskirkakunachu. Chashna kaqpipish mayhanpish payta krishpa chaskikkunataka tukuykunatami Diospaq wawakunata rurarka. Diospaq wawa tukunkapaqka mana wawakuna wachariqshina ayra munaymanta qhari munaymantachu wacharin. Ashtawanpish paykunapaq yayaka Diosmari. Chay rimashka shutika aychayuq tukushpami ñukanchikwan kawsarka. Tayta Diospaq shuklla churitaka pay shinallatak alli sumaq kashkatami rikurkanchik. Payka hatunta kuyaq mana llushaqmi karka. Bautizaq Juanka Jesucristomanta willashpaka ñukapaq hipaka shuk shamungami. Payka ñukapaq ñawpa ñatiyashkamanta ñukata yalli hatunmari nishpa sarun ñuka nikushkaka kaymari nishpami sinchita nirka. Pay tukuyta charishkamantami ñukanchikka tukuykuna Dios hatunta huyashpa kushka imatapish allikunataka hawanpi chaskikunchik. Tayta Dioska pay mandashkakunataka Moisestami kushka. Ashtawanpish hatunta huyaq mana llullaq shimikunatapish willachunka Jesucristo tamari kachashka. Tayta Diostaka manataq pipish rikushkachu. Paypaq shuklla huyashka churillami paytaka rikushka. Payllataqmi Tayta Dios imashina kashkataka ñukanchikmanka rikuchirka. Kaypika rikuy tukunchikmi Yaya Dioska runaychayuq tukushpa kay mundo kay pachamun shamushkata. Shinapish runakunaka shamuqtaka mana rikurkakunachu. Shinapish Yaya Dioska imamantati runaychayuq tukunata munarka. Kallaripika nitukunchikmi Yaya Dioska runaychayuq tukunata munarkami shuk familia shina ñukanchikwan kawsanata ashkamanta. Chaytami rikunchik verso 14pi. Chay rimashka shutika aychayuq tukushpami ñukanchikwan kawsarka. Chaytami Yaya Dioska munan shuk familia shina ñukanchikwan kawsanata. Chaytaka rikuy tukunchikmi kunanka mashnalla kishpichik Jesucristota mandaqpish kishpichikpish kachun chaskishka qarikuna warmikunaka. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19pi ñukanchikman nin Diospa huchayillak espíritu kawsana wasi kashkatapish paykushka espíritu kankunapi kawsakushkatapish manachu yachankichik. Kankunaka mana kikinpaqllatakchu kankichik. Yaya Dioska ñukanchik huchupi Yaya Dioska ñukanchik ladupimi kan. Achka kutin kaytaka kungarik shinami kawsanchik kriqkuna kashpapish Dios mandashka Dios yachachishka shimikunata yachakushpa uyakushpapish. Allimi kanka kikin ñuka yurina tapurina ashtawan paypa huchupichu kanki. Kanpak familia shina huchupi ladollapichu kawsakunki Yaya Dioswan. Mana kashpaka ima harkakun kanpak kawsaypi Yaya Dioswan ama tandalla shukshinalla comunionpi kawsankapaq. Shinapish achka kutin ñukanchik llatikmi harkanchik. Ñukanchik llatikmi laduman churaq shina kanchik. Kungarik shina kanchik. Tukuy imakunapi kay mundo kay pachapi ima charinakunapi ñukanchik yuyayta shunkuta churashpa mana kutin alli apanakushun ninchik kishpichik Jesucristowan huchayillak Espíritu Santowan Yaya Dioswan. Ashtawanpish Yaya Dioska paypak churi Jesucristota kay mundo kay pachamun kacharka runaychayuq tukushpa shamuchun paymanta willachun yayamanta yachaqchachichun yayamanta riqsichichun y chashna kutin ñukanchik huchullapi shuk familia shina kawsankapaq. Y chaymi kan shuk sumaq bendición. Y chayta achka kutin ñukanchik yachashka hawa charishka hawapishmi kungarishpa kawsanchik tananakushka kriqkunaka. Katikpika runaychayuq tukurkami kishpichik Jesucristoka
astawan ñukanchik huchullapi kankapaq. Dioska munanmi ñukanchik huchullapi ñukanchik ladullapi kanata. Kallaripi kanikurkanchik shuk familia shina ñukanchikwan kanata munan Yaya Dios. Chaymantami runaychayuq tukurka. Chinallatik katikpika Yaya Dioska astawan ñukanchikpak huchullapi kanatami munan. Chayta rikuytukunchik kay verso 14 llapitik katik partipi. Tayta Diospak shuklla churitaka paysinatak alli sumaq kashkatami rikurkanchik. Payka hatunta kuyaq mana llullaqmi karka. Kikin ñuka shuktikkuna astawan alli riqsishkakuna mana kaytukunchikchu paykunapak huchupi mana kashpa. Paykunawan mana kashpa karullapi kashpaka pi mana nitukunchikchu ñuka payta alli riqsini. Ñukanchik kay pachapi hatun mandaqkunamanta ima hatun riqsishka runakunamanta warmikunamanta nitukunchikmi tukuy riqsinimi. Shinapish paykunapak huchupi, paykunapak ladupi, paykunawan tandalla mana kashpa, mana kawsashpaka mana riqsitukunchikchu ima shina kashkata, imalaya kashkata. Ashtawanpish rikuytukunchik yachakuqkuna, discípulokunaka rikurkakuna paykunapak kikin ñawiwantik. Paykunawan kawsakushkamanta ima shinatik karka Jesucristo. Tayta Diospak shuklla churitaka nin pay shinallatak alli sumaq kashkatami rikurkanchik. Payka hatunta kuyaq mana llullaqmi karka. Kikin ñuka shuktikkunapaqman mana huchuyashpa, shuktikkunawan mana tandalla kashpa, shuktikkunawan mana kawsashpaka mana riqsitukushunchu, mana yachaytukushunchu paykuna ima shina kashkata. Paykunapish ñukanchiktaka mana riqsitukunchu kallarishpa alli imalaya karikuna, imalaya warmikuna kashkataka. Shinapish rikuytukunchik Yaya Dioska ñukanchik huchupi, ñukanchik ladupi kankapaq nishpami runaychayuq tukurka. Rikuytukunchik shinallatak kay Antiguo Testamentopi Israel pueblowan Yaya Dioska paykunawan kawsarka. Paykunawan karka tukuypi. Chasnallatak mikunanpish kan kikinwan ñukawan payta kishpichikpish mandaqpish kachun saskishka kaqpika huyashka uyaq. Éxodo capítulo 25 verso 8 nin tukuy chaykunawan ñukapak shuk karpa wasita ruraychik. Kaytaka rimakunmi Yaya Dios. Chaypimi ñukaka kankunapaq chawpipi kawsasha nirka. Dioska tukuy pachami munashka ñukanchik huchullapi kana, ñukanchik ladullapi kana. Achka kutin ñukanchikmi huyashka uyaqkuna chaytaka kungarinchik, chaytaka mana munanchik. Mana munanchik Diospak huchupi kanata, mana munanchik Diosta ashtawan mashkanata. Ashtawanpish ñukanchikka shuktik kay mundo kay pacha imakunapimi ñawita churanchik y chaymanta laduyanchik, chaymanta mana munanchik kishpichik Jesucristo Yaya Dios ñukanchik huchullapi, ñukanchik ladullapi kachun. Ama kungarishun, Yaya Dioska runaychayuq tukurkami kikinpak ñukapak huchullapi ashtawan kankapaq nishpa, ashtawan ñukanchik ladupi, ashtawan ñukanchik huchupi kankapaq nishpami runaychayuq tukurka. Y chaymanta payka munanmi kikintik ñukatik payta riqsichun. Paytaka ashtawan riqsitukunkimi mandaqpish kishpichikpish kachun chaskishpa. Katipika rikunchikmi Yaya Dioska munarkami ashtawan paypak huyayta ñukanchikman rikuchinata, paypak mana huyaypaqta huyaq kashkata. Kayta rikuytukunchik capítulo 1 verso 16-17 San Juan libropi. Pay tukuyta charishkamantami ñukanchikka tukuykuna Dios hatunta huyashpa kushka imatapish allikunata hawanpi charikunchik. Kikin ñuka tukuy imalla charishka, kikin ñuka tukuy imalla kashka Diosmanta chaskishkami kan. Kikin ñuka imapi mana paqta kunakanchikchu. Yaya Dios kishpichik Jesucristo pagmi tukuy paymantami ñukanchikka chaskikunchik. Kawsayta, samayta, mikunata, churanata, tukuy imatapish. Chaytami manatik kungarina kanchik. Yaya Dioska runaychayuq tukurkami kikinta ñukata bendiciankapaq, kikinpak ñukapaq allikunata apamunkapaq. Chayta amatik kungarishun. Achka kutin ñukanchik kungarinchik chayta. Ñuka kikin trabajashkamanta, ñuka kikin alli hulluyuq kashkamanta yuyanchik. Chaymanta ñuka kayta paqtashkani, chaymanta ñuka kayta charini nirishpa ninchik. Pero shinapish mana kanchu kikinmanta. Ashtawanpish pay tukuyta charishkamantami kikinman bendiciashka, kikinman karashka. Yaya Dioska mana huyaypaqkunatapish huyashkata rikuchikun. Chaymanta payllata pagnina kanchik. Verso 17 nin Tayta Dioska pay mandashkakunataka
Moisés manmi kushka. Hasta wampish hatunta huyaq kashkata rikuchichun. Mana ruraq shimikunatapish willachunka Jesucristo tamari kachashka. Kikinpish ñukapish uyashkanchikmi yachanchikmi kay chunga mandashkakunata. Chay chunga mandashkakunata mayjan paqtachi tukunchikchu. Yuyanimi ni mayjin ni pi kay mundo kay pachapika chay chunga mandashkakunata mana paqtachi tukunchikchu. Chaymantami Yaya Dioska kishpichik Jesucristo ta kacharka. Y payka imatami apamushka ñukanchikpaq. Hasta wampish rikuy tukunchik kishpichik Jesucristo kanin hasta wampish hatunta huyaq kashkata rikuchichun. Mana ruraq shimikunatapish willachunka Jesucristo tamari kachashka. Jesucristo ka Diospaq huyaymanta parlankapaq willankapaq shamurka. Jesucristo ka mana rurata kashkata rikuchinkapaq shamurka. Rikunchik shinakaqpika Yaya Dioska runa aychayuq tukurkami kikinman ñukaman rikuchinkapaq mana huyaypaq kaqkunatapish Yaya Dioska huyaq kashkata. Chaymantami Dios huyashka, Dios kishpichishka qarikuna warmikuna kanchik payta mandaq, payta kishpichik kachun saskishka kashpaka. Ashtawan kay yuyayta achiyachinkapaqka ridashun Hebreos capítulo 4 verso 14 manta 16 kama. Kashnami nin Yaya Diospaq shimi. Diospaq churi Jesuska kurakunata hatunmandaq kuramari. Paymari hawa pachakunata rishpa Diospaqman chayarka. Jesucristo llami hatun kura sumo sacerdote kan. Chaymanta paypaqman huchuy tukunchik. Pay llakishka qarikuna warmikuna kay tukunchik. Paypaqman huchuyashpa, payta mashkashpa. Shinapish imalayatik kikin ñuka katina kanchik. Cristo Jesusta katikkuna kashpa, ñakrikuna kashpaka. Kaypi rimakun kikinpaq ñukapaq ruray. Shuk profesión shinata charishkata. Ninmi Yaya Diospaq shimi. Shina kaqpika ñukanchik imashina payta yuyarishpa katikushkataka alli katishunchik. Kikinpaq ñukapaq ruray kay mundo kay pachapi ashtawan tukimanta baligmi kan krikana. Shinapish kutin imalaya krikkunatik kanchik chaytami alli yuyarina kanchik. Kaypi rimakun shina kaqpika ñukanchik imashina payta yuyarishpa katikushkataka alli katishunchik. Verso 15 nin ñukanchikka irkishina imata mana ruray tukuq kashkatapish kurakunata mandaq llakik kuratami charinchik. Yaya Dioska riqsinmi, Yaya Dioska yachanmi pandariklla qarikuna warmikuna kashkata. Kay versopi nikushka shinaka ñukanchikka irkishina imata mana ruray tukuqkunami kanchik tukuykunallatik. Chaymantami ministinchik kishpichik Jesucristopaq ayudata. Yaya Diospaq mana huyaypaqta huyayta charinata. Payka ñukanchikta shinallataq tukuy imapipish umasha nik llakikuna shamuqpipish mana huchayuq tukurkachu. Kishpichik Jesucristoka ñukanchik shinallatik. Kikin ñuka shinallataqmi tukuylaya pandachik llakikunata aparka. Umasha nik llakikunata charirka. Paypaq kawsaymanpish tukuylaya llakikuna pruebaskuna shamurkami. Shinakaqpipish payka mana huchayuq tukurkachu. Payka mana huchachirkachu. Payka mana pandarirkachu. Payka mana huchachirkachu Yaya Diosta imamanta nishpa. Kikin ñuka pandarik qarikuna pandarik warmikunami kanchik. Shinapish amatik kungarishun Jesucristo kuyaq llakik Diosmi ñukanchik huchupi ñukanchik ladopi ayudankapaq makita kunkapaq. Shinallatik payka yachanmi riqsinmi kan ima llakita, kan ima problemata, kan ima ministikunata charishkata chaypi ayudankapaq. Verso 16 nin chasna llakik kashkamanta hatunta huyaq Dios tiyakunmanka mana manchashpalla huchuyashunchik. Llakik Diostami charinchik, huyaq Diostami charinchik, intindik Diostami charinchik. Chaymantami kikin ñuka pandarishpa, chaymantami kikin ñuka ima ayudata ministishpaka mana manchashpa paypaqman huchuyana kanchik. Chashna huchuyaqpimi payka llakik hatunta huyaq kashkamanta ñukanchiktaka imapipish ayudanka. Ayudashanik ayuday tukuq huyaq Diostami charinchik. Paymi runa aychayuq tukushpa kay mundo kay pachamun shamurka ñukanchikman makita kunkapaq, ñukanchikta ayudankapaq, ñukanchikta hatarichinkapaq. Chayshina llakik kayta, chayshina huyay kaqta kikinpaq kawsaypi paqtashkanki, charishkanki, chayta rikushkanki kikinpaq kawsaypi.
Krinimi chayshina llakik, chayshina kuyaq, chayshina ayudaq Diosta kambaq huchupi kambaq kawsaypi chayta charishkata. Chayshina Diosta charishkata yachana uyanaka ñukanchikta kuyuchinami kan, ñukanchikta animachinami kan. Ashtawan wiñaringapaq, ashtawan Diospi charirangapaq, ashtawan Diosta mashkangapaq y ashtawan ñukanchik kriq kawsaypi wiñarishpa sinchiyashpa katingapaq. Rikushpa shamunchik rimashka shutika aychayuq tukushkamanta. Kallariypika nikurkanchikmi ñukanchik familia shina kanata Dios munashkamanta kuchullapi ladullapi kawsangapaq. Katikpika ñukanchikllatik paymanta ashtawan riqsitukuchun. Kikin ñuka ashtawan kuchullapi paymanta kachun. Shinallatik kimsapika ya Dioska paypaq mana huyaypaqtapish huyaq kashkata rikuchisha nirka ñukanchikman. Tukuripika rikunchikmi Dioska runaychayuq tukurkami Diostaka pi mana rikuy tukushkamanta. Kayta rikuy tukunchik verso 18 San Juan 1pi. Tayta Diostaka manatik pipish rikushkachu. Paypaq shuklla huyashka churillami paytaka rikushka. Payllataqmi Tayta Dios imashina kashkataka ñukanchikmanka rikuchishka. Yaya Dioska runaychayuq tukunmi runakuna Diosta riqsitukuchun. Yaya Diostaka pi mana rikuy tukurkachu. Yaya Diostaka pi mana riqsirkachu. Chaymantami Jesucristo shamurka Dios manta riqsichinkapaq runakunaman. Kaymanta ashtawan yuyachin Primera de Juan capítulo 1 verso 1 manta 3 kama kaytanin. Kankunamanka chay manarik ima tiyaqpi tiyaqmantami kishkanchik. Paytaka ñukanchik ñawiwan rikurkanchikmi, uyarkanchikmi, pay imashina kaqtapish alli rikurkanchikmi. Ñukanchik makiwan hapirkanchikmi, payka kawsayta kuq rimashka shutimi. Kawsayta kuqtaka Dios ñukanchikman rikuchikpimi rikurkanchik. Payta rikushkatapish, payka wiñay kawsayta kuq kashkatapish willaqkunami kanchik. Payka yayawanmi karka, payka ñukanchikman rikuchirkami. Yaya Dioswantaq, Diospaq churi Jesucristo wantik, ñukanchik shuklla yuyaylla kashka shinallataq, kankunapish ñukanchikwan shuk yuyaylla kachun nishpami, ima rikushkata, uyashkataka kankunamanka willakunchik. Kaypi rimakun, kishpichik Jesucristoka Diostik kashkata. Chaymantami kikinpish ñukapish, Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish kachun saskishka kashpaka, nitukunchik Diosta riqsini. Apóstol Juanka kaypika willakunmi, Jesucristota rikushkata, Jesucristota tupashkata. Ichashnaka Jesucristo mantaka Juanka ninmi Diostik kashkata. Shinallatik shukti verso kunapipi rikuytukunchikmi Jesucristoka Dios kashkata willakun. Shinallatik San Juan capítulo 8 verso 56 manta 59 kamapi rikunchikmi kankunapaq ñawpayaya Abrahamka ñuka shamunata rikuna kashkamanta kushikurkami. Ña rikushpa karin ashtawan kushikurkami nirkami. Chasnanikpimi judiokunaka manarak pichkachunga watayuq kankika. Abrahamtaka rikurkani ninkichu imami nirkakuna. Shinanikpi Jesuska maytataq niktukushallari. Abraham manarik tiyaqpimi ñukaka ña tiyarkani nirkami. Chasnanikpika wañuchishun nishpami rumita hapishpa shitashun nirkakuna. Chasna shitashun nikukpika Jesuska paka tukushpa Diospaq wasimantaka paykunapaq chawpillatataqmi lluqshishpa rirka. Kay versokunaka rikuchinmi Jesucristoka Diostik kashkata. Kay versokunaka ñukanchiktaka yuyachinami kan, ñukanchik krinapi sinchiyashpa ñawpaqman katingapaq. Rimashka shutika runaychayuq tukurkami Dios ñukanchikta huyashkamanta, shinallatik ñukanchik payta riqsichun munashkamanta. Chaymantami runaychayuq tukushpa kay mundu kay pachamun shamurka. Jesucristo mana runaychayuq tukushpa kay mundu kay pachamun shamushka kaqpika ñukanchikka ashallatami Diosmantaka riqsimun karkanchik. Shinapish kayka nishaninmi Dioska kashkatikmi kan. Dioska mana shuk parlo llachu kan, Dioska mana shuk yuyi llachu kan. Dioska kikinpaq kawsaypipish kashkatikmi kay tukun. Paymi shamurka tukuy ñukanchik ministikunata kutichinkapaq kunkapaq. Chaymanta kuyashka wiqkuna amatik kungarishun. Dioska runaychayuq tukurkami ñukanchik ayllushina huchullapi ladullapi ñukanchikwan kankapaq. Ama kungarishun kikin ñuka Dios kawsana wasi kashkata. Huchayllak Espíritu Santo kunanka ya Dios ñukanchikwanmi kan. Shinallatik ñukanchik ashtawan payta riqsitukuchunmi ñukanchik huchullaman ñukanchik ladullaman shamurka. Tukuytami rurarka kikinman ñukaman rikuchinkapaq paypaq mana huyaypaqta ñukanchikman rikuchinata.
Payka kuyak llakik makitakuq ayudasha ninmi. Chinallatik shuk kurakunata hatumanta kurami kan. Kikinta ñukata ayudankapaq payka riqsinmi yachanmi. Imapi ñuka mana pudikunta. Imapi ñuka irki kayta. Imata ñuka ministishkata chaypi llakishpa kuyashpa makitakunkapaq ayudankapaq. Manapi Diostaka rikuytukurkachu. Chaymantami paypaq churi Jesucristota kacharka runakuna rikuytukuchun riqsitukuchun yaya Diosta. Kikin ñuka kishpichik Jesucristota mandaqpish kishpichikpish kachun saskishka kashpaka paytaka riqsitukunchikmi. Chaymanta kikin ñuka pagi nishun yaya Diospak huchupi, yaya Diospak ladollapi, yaya Diospak ñawpaqpi kay tukushkamanta kikin ñuka. Chaymantami kikinpish ñukapish Dios llakishkakuna, Dios kuyashkakuna kay tukunchik y chashna ñukanchik krinapi wiñarishpa sinchiyashpa katishun tukuy kaykunata yachashpa. Chinallatik tukuymantaka kurakunata hatumanta kuratami charinchik ñukanchikta misak, ñukanchikta defendik, ñukanchikpak randi rimaqta yaya Dioswan. Chaymantami ñukanchik krinata purichi tukunchik paypak ayudawan, paypak bendicionwan, pay ñukanchik huchupi kashkamanta payka mana kuyaypaqkunatapish kuyaq kashkamanta. Chinallatik Diostaka pi mana rikuytukurkachu. Chaymi runaychayuq tukushpa paypak churi Jesucristota kay mundo kay pachamun kacharka ñukanchik kay mundo kay pachapi amsapi kawsaqkuna chay achiklusta Jesucristota rikuytukuchun yaya Diosta riqsitukuchun. Chaymantami Jesucristo kanin yayapaqmanka ñukallami chay achik ñanka kani. Chaymantami ministinchik kishpichik Jesucristota mandaqpish kishpichikpish kachun chaskina. Chashnallami Diosta riqsitukunchik y chashnallami ñukanchik krinapish sinchiyanka krikuna shinaka wiñashpami katinakanchik. Imashinatik rikukunchik Diospak huyayta. Gentikuna rikukunchu Jesucristo ñukanchikwan kashkata. Imaleatik rikuchinki Dios kanwantik kashkataka. Diospak munaytami mashkanakanchik. Mana ñukanchik yuyashkashina, mana ñukanchik munashkashina ima rikurikpi ima paktakuqpipish kikinka krinami kanki, kikinka yachanami kanki. Ya Diospak munay, ya Diospak planka tukuymanta ashtawan allimi kan kikinpak ñukapaq. Pagi, Dios bendeciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.